gucagura amagambo bari buje kuvuga buri umwe yavugira idakika 10 kuko bazemeranize ntari inzuzi bashiriyeho kandi mwumvirize isaha iragera y'ibibazo buri kandidati nukumubaza ibibazo bibiri takurenza 2 urabaza ikibazo cya gatatu undi bibazo 2 byashizeyo ntabwo ndamwemerera sibyo mwakoze Kibesho Sam ite namba ya mbere niho narebesho urane Kibesho Sam yego ni Kibesho Sam ikinze number 1 umuntu nawe ari kuvuga mu ndirize ndabaza ibibazo usubishije ibyavuze nababwiye yuko ibibazo ni mu magambo araba yavuze mwakoze nayo Sam nakwagereye Saniyo Marika amazina ni Kibesho Sam nasomeye mu shuri rya Seseme Primary School nsomera mvayo nja gusomera Star School Kampala ndangizayo nja gusomera Kisoro Primary Teachers College bono rwanda rw'ubwigisha nigisha Seseme mbaye master kumumuga ndongera nkomeza amaja gusoma somera Chambogo University ndarangiza ngakongera gusomera Ngozi University Uganda Masters abantu bazindiro abagase Chairman Asi Wands Bombi abo duhagararanye namwese abaturage muraho ndashimana cyane tugeze ku munsi wo kurangiza kampeni zacu twese kandi niragushima Imana turi hafi kurangiza neza cyane none nenda kubashima ukuntu ko mwantoye nkababera meya w'itawuni kongera nkaza no mu parliament mu gihe cyarabaye meya twakoze ibintu byinshi cyane twubatera irwaro rya Zindiro heresera turi ruhagaho waragiye mu parliament irwaro turarikuza biza ku rwego rwa 3 twongeraho Israel building yo hirya dukoresha miliyoni 500 iyo zarasabye mu parliament konageza mu parliament murabiza bigishe turashabutse tuzi kuvuga kugeza ipira Zindiro abagase twabahaye amazi tubahereza amashanyarazi konagiye mu parliament twabahaye tensi average nimwe tashemo 10 nimwe twatanye no gushiramo ndetse n'intebe buri tenti
nagabye ibitabo mu mashuri yose ya primary kuko umuyazi ya government buri tamu n'amakaramu. Abana ba P7 bakoraga neza, nabaherezaga imifariso ababaga mu first grade. Ngezaho ubwo ni mu parliament, ndaza fata ku mushahara wanje twubaka irware ishuri ryo bita Kisoro Municipal Vocational Training Institute aho kwigishirizamo imyuga. Iryo twubatse byari byo gufasha abana ba Kisoro Municipality gusa, ariko batangiye batari gutanga isente, tugaza twongeramo n'abandi bana bo hanze ko twabonye abana b'indusha bari benshi tukabafatije aho mu shuri. None kamabwira keza kagiye kuba musasa mu kuva muri ashuri. Twenda kureba ngo abantu bazaba ari kubaka amazu bari bose ari mu municipality. Tuzane bari abana ba engineers bacu baje barabakira kubusa ariko bashashira iki yavuze. Umuntu uzifuza ubufasha bwo kubaka ntatuziye tumubaza isene za reba, tuzazana bari abana wewe ugure materials ubahereze ranchi baza bakubakira ubusa, nico tuzagenderera. Hari ibintu byinshi byo twakoze nabwo ni mu parliament, kuko twabonye hano hari ibibazo bikomeye cyane. Tujana amazi ra hejuru ndagashinge na gishegera dushiramo n'amashanyarazi nitse. Amashanyarazi tujana ira hepfo kurwariro abita mu village ya Gatovu, tujana za Cintare, tugeraza kujana hano hepfo ku Vision muri Kamonyi. Amashanyarazi turakwirakwiza na gace gasigaye ubwo nabwo mu parliament hatabonye amashanyarazi, ndi kugira ngo nimamuka mu ndore kugira ngo mbene mba parliament ubundi tuzazana amatara y'izuba dukwirakwiza muri mbanda yose dushobora zakora. Igihe kirageze rero bene wacu, mureke twoye tuzana amajambo. Tumaze imyaka 5 twarapfinaga ibintu bitaboneye, ariko muzi gutera memba wa parliament agahereyo ngiyo ntagira ishavuga mu parliament, ntagira n'umunsi naguma kugira ngo atere n'igiti cy'umuvumo uruhande rw'umuhanda agahereyo ngiyo. Nabo baje mu parliament turaza uburinzu mu gihe cya corona twayiherezaga gahunga. Ariho umwe mu duhagararanye yaravuze ngo izo sene ngo zo government yaduhaye kandi ko ari umushahara kwaje muratanga ko ziri ko size batigize bagice bakoramo. Harimo bamwe barahangaha bashigikiye muri aba ngaba, none bongeye kugaruka mu babazi yo mwimba parliament wabo yagiye aba. Ubu gisigaye barahanganira kubasaba mureke tuzunguze igiti mwe mutoragura amatunda. Ntaho bazigera bakubanyisa neza baguhaye murukumva muzibye mwe mumenye ko kari ku mutima muzatara bino bisanzwe. Nenda kubasaba nimara mukamundoyi twakoze ibintu byinshi, tubaka new market, tubaka new park, tubaka road market, tubaka Rusiza market mu gihe cyo ndimo. None nenda kubasaba nimundora twenda gutangira SACCOS mu villages cyane kurebera urubyiruko, tuze turashiramo miliyoni 3 kugira mutangira aho ngaho. Murabizi ko nandi mu parliament ko twashize mesere zibitaka PDM niza uwep niza urubyiruko, ningera mu parliament zavuga bazongeze
nenda kubabwira icyo turenda gukora. Amina. Amina. Bantu bazindira, bantu bagase, murakoze cyane. Bantu bandiho ngo bameze nk'ibirondwe. Nenda kubasaba nyabu mureke tubacure bongera basubira Kampala. Muzabatera amasimu ntibazayafata. Amasaha gushyira iminsi 17 kuwa kane abazindiro muzabyukira ngaha, bazagase muzaba hariya maze muzatera ibyirosho Sam Irani zaba nene cyane. Mbifuriza igihe cyiza kandi Imana izabandindire. Sam we